Pozdrav! Danas radimo moj omiljeni kolač. Dakle, ovaj kolač sam tražila baku da mi radi umjesto rođendanske torte. Danas radimo pitu od jabuka, ali u veganskoj bezglutenskoj verziji. Trebat će nam heljino brašno, bezglutensko brašno, prašak za pecivo, šećer ili zaslađivač po izboru. Odrezat ćete 150 grama margarina. Tih 150 grama još narežete na listiće. Tako, bravo. Ajmo dalje. Dodajte cimet, izmrvite margarin, dodajte biljno mlijeko, ja sad ne znam koliko točno, ali vidjet ćete po teksturi. Ako radite za kompjuterom, onda je dobro napraviti malo pauzu. Zamjesite kolač, izvježbajte karpalni kanal. Još je malo zrnasto pa ću dodati malo mlijeka. To je to, bravo. Ajmo dalje. Jabuke ogulite pa naribajte. Ne znam, neki kažu da jabuke trebaju biti ovake ili onake, jer ja sam radila sa svim vrstama jabuka i nikad mi nije loše ispala pita od jabuke, tako da... Kad ste naribali jabuke, dodajte malo cimeta i zaslađivača po izboru. Promiješajte i pričekajte oko 20 minuta da jabuke puste svoj sok. Za to vrijeme možete počistiti nered u kuhinji. Možete naribati i ocijediti limun. Prošlo je 20 minuta, vidite kako ima puno tekućine. Ja ću to sad staviti u cjediljku i malo iscijediti. Zapravo mogu i ovako s rukama. Molim te jabuko, iscijedi se. Cimet, smo dodali cimet. Ako niste dodali cimet, dodajte cimeta. Pitate se što bi sa ovom tekućinom. Fino uzmete čašu i cjediljku. I voila, dobili ste sok od jabuke. Sa cimetom. Cheers! Ne zaboravite dodati naribani limun u jabuke. Od limunovog soka možete napraviti limunadu. Pripremite papir za pečenje, valjak i pleh. Ako vam se sve ovo čini sumnjivo i mislite si kolač bez jaja i glutena, možeš mislit. Slobodno se javite jer svaki drugi tjedan u udruzi radimo jela za degustaciju. Tako da sva jela koje nađete na ovom kanalu su zapravo već isprobana i vrlo fina. Sve informacije možete naći na www.budabolzagreb.com i obavezno se pretplatite na newsletter jer to je jedini način da saznate kada i što kuhamo i što pečemo. Stavite malo brašna na stol. Ovu smjesu podijelite na 2 dijela. Malo sam polupkala i onda razvaljala. Kad vidite da bi to moglo biti tih dimenzija pleha, stavimo stavimo tijesto u pleh. Sad, meni se tu desila jedna rupa, sad ćete vidite rupu, ali nema veze. Samo malo potapkamo, izravnamo i to je to. Ne treba niš posebno. I sad slijedi ovaj drugi dio. Izvaljajte ga. Onda na prvo tijesto stavite ove silne jabuke, potiskajte malo. Ako mislite da treba još cimeta, slobodno dodajte malo. Sad prekrijemo kolač sa drugim tijestom. Ako malo popuca, ništa strašno, samo to poravnajte. Sad, moja je baka uvijek taj kolač ispikala vilicom. Ne znam zašto, ali eto, ispikat ću i ja. Vrijeme je za pečnicu. Kolač stavite u zagrijanu pečnicu na 180 stupnjeva oko 20 minuta. Kolač bi trebao izgledati ovako nekako, dakle kao da je bio na suncu cijelo ljeto. Moja baka je kolač obavezno posipala šećerom u prahu. Ona ga zapravo nikad nije kupovala, nego ga je sama radila u mlinčeku za kavu. To nikako ne preporučam raditi jer ćete ga strgati, kao i moja baka milijun puta. Umjesto mlinčeka uzmite blender. Ako vam je drago vaše meko tkivo u ustima, pričekajte 30 minuta da se kolač ohladi prije nego što ga pojedete. Nadam se da vam se svidio ovaj video i da ćete probati napraviti ovaj kolač od jabuke. I bez brige, ne trebate točno pratiti recept, kolač od jabuke ne može loše ispast. Dobar tek. Ako planirate raditi kolač dan unaprijed, bez brige. Bezglutensko brašno se malo stisne u frižideru, tako da će se sljedeći dan još ljepše dati rezat.